Kuming Grammy zet chu abon mup hle mai. Red carpet a Kanye West le anupui Bianca sensory ten bawruak an ron ngam hle ti kan hmu to a. Mui phun chair thiam ten an soidanin Bianca khan akor chung phel kha a she hle a. Nima sela Kanyan a phel lui tir ni in an soya. Eng tiang che in nge a vau be a. Tin chuti la yin Beyonce la in be sei lau tak mai yin award alo la ve boka. Kumma salama a pasal Jay-Z an shep wang khange niang. Kamizan ka zan bon tak chu ani ihan ennon le ngat te ang. Chumi ma in mizo chunga movie le series te endu tan khan zo stream application ka Play Store changin download the irangani ti kha kan soinon le lokanga I subscribe nuwa I phone changin I film du zonga piang kha mizo chong nge yin fia takin I ento mai don ti na ani. Ole red carpet chungchang ka han soi chan phot maila. Achan chu kha mi chuma khan Kanye West ka aron kal anjing lo shima anupui Bianca local pay kha chu anjing lo le zual. Bianca hian thomno hak cheu lam hi awar ngai lo shima ma se kumin Grammy ya zet kha chuan ative ma ama deu ni inalang. Saruak deu tho in aron in lan rap mai ani kha. Chuta chapa ama chu soilo apasal Kanye West po khan somna alo dong hau lawani ome. A ezon na ve ber zai lama lo man ngai hlut em Grammy a som lo ni chu aza thlak ang reng via wang ma se hei hi chu ama chau chwa ti in asoi thei ome. Grammy executive producer Raj Kapoor chuan ka soi thei chin chu red carpet a khan ron in lana kan mi som te hi an thut na kan shevek VIP te thut na chu kan she chiang hle tute nge local ti an table number changa chin chia avek ani wangani. Kan show director in zai thiam te chu an award category ang zela an chutna asiat veka tul wangani pakhat ti in asoyani. Hetianga Kanye te nu pa hi langtlang taka andon inlan nuwa phei hi chuan somna hi andon arin om to lem lo khop mai. Chuti lai ro chuan mitin ti siam tu ber chu an nitlat loi si a. Kanye chuan Bianca thomno timma yela thomno potling chia lo hi a album Vultures 1 album cover changa lo chuak ni ina soya. Kha album cover a khan Bianca khan eng thomno ma in bel lovin boot abun ringa tani kha. Nima sila Grammy a chuan boot po chu aron bun chuang lova. Saruak anga mu thei turin aron inlan top mai ani kha. Ole tianga ngyal ngan tak maya Bianca aron inlan dan hi thil swal ani rengem ihan enzaw deu te ang. California State dan chuan thomno in bel lova wantang ma inlan hi alo phal reng lawa. Maktak mayin celebrity te hian he dan hi anbo chemol reng hlom mai ni inalang. Heng muna te hian tu te nge kal chin chu kan shekim hau lova. No pang anom vengem. Eng angmi te nge kal chin ti te hi ngai to te langai ani. Eng po ni se milar le hau satan hi chuan dan hian aring ati khong thei viau lo te po anima na. Comment pakhat chuan inti laran tum na mai ani. Grammy a hian ron kal to ngai lo po ni se kamitui farkhat pot lalawang. Bianca hian anuna thuna ina engma anei lo ati hiala midang le chuan Bianca hi ko tina pui theiang. California hian moi lo taka wantang ma inlan khapna dan a om nge kha limo nung vela shwai lo ai chuan lokapa da mak chi ani alo ti ve bawk. Midang le chuan tu manan soi ngai reng lo chu mi patan hetiang ti hi a thei ve mi alo ti hi ani. Bianca ang che khan tu mi pa emo sarwak ang main ron inlan ta se asira thomno fam kim in bel anupui handing ta sela han suang to ave chin ma te u aron ti bok. Ngai dan mak tak hi komena la hian an ron phu chuak thina angai nom thin phian le ngal. Midang le chuan kha Grammy pum puya mu number la yani a program mi alani lo zui alo ti le bok. Comment pakhat ve thong chuan nung chang moi lo top kho kani a khalaya kal vedang te za na pakhat ma an nei lo atia. Hei tak hi ania ngai to anati thui em tu chuni. He tianga ron inlan hi chu amoi lo hulhuala. He tianga che tura thutluk na an siam don khan an ngai to na engi omang o ti kan lo ngai to ve rum. Bianca thomno mamo tlem thin sia chu kan mu to chin. Ma se tun tum zet chu ative ma deu chu ani. Tuna video lang me ka hian anu pa hian thil an soi do ni ina langa.
chuta in hera akot phel turin Kanye hian thu ape ni nge hinalang Bianca landan hi angyal ngan ema wang hian social media apo soizui a hlo hle a akot phelma a anthu soidun ni oma an ngai dan te anzel din chiam hlom mai Bianca hian ai ka du lawati ni inalang ti te hetiang ema in thunun na hi chu a hlo ti te Bianca mel en khan nuama tilauti a sha treng akot kha phela she ngoi ti tok te atilang ta vek mai ti te mui phun cher thiam nu kha arang thei ang barin kan mamo ti ten an comment nok mai mi pakhat chuan chian te u mui phun cher thiam kan mamo reng lo ai ti nan alu voi ni athinga akot kha phela du lo shim alo ti ve bawk an soi anga Kanye hian Bianca hi alo thunun tlatani chuan arap thlak via wang anin koptir kha chuan Bianca khan hetianga omvel khanuam ati ve viawa mase tuna hi chuan adai thuk deuh ma to po ani mai thei nge hetiang hi nuam alo ti ve thau ni don ni he article a hian libreaderin gramia in phelruak turin Kanyan anupui Bianca ashila anupui hlui ang che achwa atumani hi atak salang rap thak ti takalo thlir tu te ma a akot a phel don khan Kanye khan thu engemo apechau mai ti in aziaka Bianca pian hi anal hle ti chukan phathei hau lawanga ma se khatiang muna mu ata ne ro khatsuan arap thlak ma ani red carpet an ron thlen ti khan annu pa hian asir deuh hleka thil an soidun ni inalanga libreader pakhatin an mui phunalo chiar dana chuan Kanye khan Bianca nena akot phela engkim tilang tura ashilba ka enno misiam don ti in ashil boka Bianca chuan alua thinga Kanye khan enno misiam don alom atile a Bianca chuan alu athing non le bok chuta Kanye chuan inung lama hian titlaro ibula ka omtlat don atile a Bianca chuan ole ti ila ativeta ani ti ina soi katianga anchet nu lok khan anu pa khan ankal ngal vata chuak turati anni ti thu thang atam hle nima sela report a alandan chuan anma ni du thu renga chuak an ni ome kaldai khachu a om ve shim somna andong lava chuta katianga ruak keng kunga thuthenga thut zui kha Bianca tan khan anuam don lo e mani baka tu emone lo in supal ta sela atak salong kha an khoi don ti na ania ngai to thui chi vak po anilawe a mitam takin Bianca hi an ngai to ema tu emotal chuan Kanye la ka chang hian Bianca hi chan cho anga yani ti te thomno lampo ni to lo Bianca din mun hi ani zok alutuk ma ti sha cho ani ma hian eng chenare nge hetianga tok tarani don tu emotal chu pen chuaka Kanye khovel boy chuar taka changa lak chwa hi anga yani ti ten anziak hial mai thil pakhat omle chu achian te hian Bianca hi an ngai to hle ani ti report a om tlat hi ani dan ang taka in nei ni ma se in ti luina athleng ve thei tlat social media mang tu pakhat chuan Kanye hian Bianca hi Kim Kardashian anga siama tuma Kim version 2 ang vela ni hial to adanglam na chu Kim nen ani nei lai kha chuan fashion khovela Kanye hian za a hlo hle a ma se tu na chuan chu a hlo ovek to ti ina ziak Bianca thomno hi Kanye design ani a hetiang hi a thomno design ani chuan za a hlo to lo po hi a om viau tho mai Bianca chan pakhatin Daily Mail a shildan chuan Bianca hi atang tlata a chian chaten chan chwa tum viau ma se Kanye an dai dan na ada tlat wangin an chan thei lo ti ina shil hiala Bianca hi Kanye power of attorney a ai o tura thu nei tu ti na ni mayang chu ani china Kanye sumle pa ya po thu nei na enge motak anei ve ani chutia ngai to chuan Kanye hian Bianca ri ru hi thiam takina ne sakani arin om hle a achan chu anin nei khan power of attorney kha apea Hollywood a chuan hetiang thil hi pui tham tak ani ringot Bianca mel shat thatak pakhat chuan mi zongjong hian Bianca hi kan ngai to ani mi harwang le chong du takani china ngoi renga om ngai theilo mi takani mase tu na chuan pui tu tur tu ma anei lawa ka lo thon pui ani ti ina soya ni e atira tak kha chuan Bianca hi Kanye hnuaia thok tura royani a January sang ni somni pathum khan Yeze architecture department head ni tura royani a michen khat chuan a melan dan wanga royani an ring fur nge ani
engpo ni se Grammy Bianca sensor nei mi lava aron lan dan zet khachuan social media a soi a hlo hle a anche dan kha arab thlaka amak ema ma se alung chia thlak boxi tu emo fanu anive thawasin athuak suk saktuan omani ang ti luyani ang ti te in ansiak hialani kanya khachuan akal chan adu awa mutangeya chu chu ennom wasiama mi ti ti vani kha ani pera chuwang tak chuan kha til kha uluk taka anra manani arin om hle ani engtinge Grammy red carpet a khan anwakal dan chia chukan shelawa mase kanya phei chu a local photo china antan chuan thil harsa ani hau lawang Beyonce le Taylor Swift nen han in muta se engthil nge thlengang ti shiat achak omjok hial mai Beyonce le Taylor Swift soita ka chuan Grammy zan hi anni hian anman nom mel le a video masalama kan mu to angkhan Beyonce hian avoi khatnan a country album mangin album of the year adonga Taylor Swift heroine engma adong velo thung nima sela Taylor hian alo dong nem to boka midangin an dong ve te po hi a om thau mai Beyonce hi zai thiam hlo tling tak ani nge ya country music lama black mai chia in sul nu aron nu chia po hi alom om mase a country album manga Grammy ala set hi chuan soi a hlo ve khop mai nikum Grammy a khan Jay-Z khan anupuyin album of the year award alala lauti in a ang de ofaka I don't want to embarrass this young lady, but she has more Grammys than everyone and never won album of the year. So even by your own metrics, that doesn't work. Think about that. The most Grammys, never won album of the year. Kumina anupuyin adu ang ngehin award alatatse a zol na yalaw ni de uraw nge ni a ka award don titu khan tunay tutelam alaw nor de uzok. Engpo chuni se kani chuan Grammy dong tu te zong zong khakal lompui veka kanya le Bianca te chungchang ro khachuan ngai tuana article thui ang reng khop mai Bianca hian anuna thunei na anei lo viau niang nge ama ain muniam lutukanga khatianga sarua karon in phaulan kha poiti na anei lo zokem niang nge nia heng zong zong hi anra man na vek zok ni anga ama ngai to tu te hi rala changin alo nui tet zokang in ngai dan te comment lama lo soile liam ro o